nina enimela eningakakhethi before ngithandaza ngiyanithuma hamba ninokhetha aba bantwana ngena nami. Before I pray, I'm sending you. Go and get your own. Fongo. Isa. Nina kwangathi niyazana nina noyithu. It's like you know each other. Ulweni tata. Hayi sazani tata. No, we don't know each But the first day ndifika apha ecaweni yabona intombazana ndayithanda and uThixo watata ubuhlula bathakathi ndisitsho nje ingase aqale mpha amandla ndisebenze be right usebenza kwam like andifuni akwakhelwa nguwe ndifuna uzakhela afike senomzi because yena ndingase Wambona first day. ingase aqale like uThixo angcinile Uyafuna ngikuxelela? Akanamntu. Uthi ndiyarhalela amazwi umazala kakho kwala mazala wakhe. Uphi umazala wakhe? Ufuna kushelelwa nguma wakhe. Ngumamakho. How old are you? I'm 24 years. Unangaphi Fongo? 20 tata. 20. Unyanakho? Ku-brother wami tete. So ufuna umshelele intombi. Like tata izamuwa uThixo ndizama angigcinele yena because xa ngibonayo inhliziyo Akugcinele yena ne? Uyogcinwa njani ngoba uzothathwa? like tata zezinto zithi ndizama agcine uThixo amadoda asoloke ngamboni Ima pha yima. Thandaza kuceleni kwakhe. Noma ngaze moshento na 31 manje ntombi ngibeke 4 isikhathi sokudlala